abenshi muyizi ku mukara n'umweru, ariko ndagira ngo nkubwire ko atari ko byahoze ndetse sinako byatangiye. Ikipe ya APR Football Club ntabwo rwose yambaraga umukara n'umweru. Nyemerera muri aka kanya turebera hamwe amavu n'amavuko y'ikipe ya APR Football Club iri kwizihiza imyaka 32 yose imaze ishinzwe, imaze ibayeho, ndetse harimo n'imyaka itandukanye. Iyi kipe yagiye iba mu bukombe, by'umwihariko binyuze mu kwiguzaho ibikombe bitandukanye byinshi byagiye binyura abakunzi bayo, ndetse bigakomeza no gushengura umukeba ari we Rayon Sport. Mu by'ukuri muri aka kanya ndagira ngo turebere hamwe ubuzima bwose bw'iyi kipe kuva yashingwa kugeza muri uyu mwaka wa 2025. Harimo amateka akomeye cyane, gusa kimwe mu by'ingenzi nakubwiramo ni uko ikipe yashinzwe na Perezida Paul Kagame. Mu gihe hari abibazaga uwayishinze, mu by'ukuri Perezida Paul Kagame igitekerezo cye nicyo cyaje mu by'imbere, bityo bubaka ikipe y'ingabo z'igihugu ariyo APR Football Club. Ni amateka akomeye cyane ngira ngo twibandeho. Niba uri umukunzi w'ikipe ya APR Football Club cyangwa se ukaba uri umukeba ufana ikipe ya Rayon Sport, rwose ukwiriye kuyamenya kugira ngo ujye ubona aho uhera uvuga ikipe yawe cyangwa ubona aho uhera ugarika umukeba. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Rayon Sport. Nguhaye ikaze, iyi ni Press TV ukomeje gukurikira, ugiye kukugezaho ubucukumbuzi bwose. Nitwa Bene Press. Reka tubanze dutumikira abadutumye, ndagaruka mu kanya byose mbikuramburira gatanu ku kandi. Amafaranga Wow! Ese nawe waba wifuza YouTube channel kwinjiriza amafaranga? Ntabwo rwose bikiri ngombwa gutegereza imyaka yose, abitewe nuko muri Benefactor House turagufasha kubona channel nziza zimwe zamaze kuba monetize, hamwe ushyiraho video ya mbere uhita uhembwa ako kanya, ndetse n'izitari monetize zose turazifite ku giciro cyo hasi cyane. Birihuta kandi birizewe kuko bikorwa n'ababizobereyemo ku rubuga rwa YouTube ndetse mu buryo bwemewe. Twandikire rero ni kuri 0783709835, nawe wibike hiyawe ubundi utangire guhembwa amafaranga, nawe winjire mu mubare w'abayozigitiyo. Reka nguhereze ikaze ari nuko nguko tubyinjiramo, by'umwihariko niba ari ubwa mbere dukurikiye kandi subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi, ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugushyiriraho umunsi ku munsi bijye bihita bikugeraho neza cyane gatanu ku kandi. Ntabwo rwose yambaraga umukara n'umweru nk'uko abenshi bayize ubu ngubu. Ni amavu n'amavuko y'ikipe ya APR Football Club, bayita Nyamukandagira. Ubu tuvuganira kwizihiza imyaka 32 imaze ishinzwe. APR Football Club ni ikipe y'ubukombe mu Rwanda, aho mu myaka 32 imaze ishinzwe yegukanye igikombe cya shampiyona inshuro 23 zose. Mu gihe iri kwizihiza imyaka imaze, nibwo igihe cyaganiriye na Byusa Wilson wamenyekanye nka Rudifu uri mu batangiranye nayo ubwo yashingirwaga ku Murindi mu karere ka Gicumbi. Rudifu yavuze ko ikipe yashinzwe biturutse ku gitekerezo cya Perezida Paul Kagame wari uyoboye ingabo za RPA. Ati igitekerezo cyazanywe na Perezida Paul Kagame icyo gihe rwose hari mu 1992. Ubundi twari dusanzwe dufite amakipe ya Batayo dukina hagati yacu nkatwe bibyumba, tugakina nabi Nyagatare gutyo. Mu 1993 nibwo Perezida Kagame yabimenye akavuga ati ubundi twakoze shampiyona. Mu by'ukuri nibwo twakomeje gukina kugeza ubwo imirwano yongeye kubura tuba duhagaritse. Rudifu yavuze ko batangiye muri APR FC ari abakinnyi 32, bityo hagatoranywamo abari baturanyijwe muri 90 bose. Ati haturanyijwemo 32 kandi twari benshi kuko twari 90. Atabo baturanyijwe rero nibo twita ko ari APR FC ya mbere. Hari muri Mata mu 1993. Umukino wa mbere APR Football Club yakinnye yahuye n'abakombozi abari mu ishyaka rya PSD, bari bagiye gusura ku Murindi. Icyo gihe kandi ni nabwo volleyball na basketball nazo zashinzwe. Bamwe mu batangiranye na APR Football Club bari mu Imana Michael, Lieutenant Colonel Alphonse Muyango, General Mubaraka Muganga, Major General Wirirwa Gasana, General Jabosco Kazura, ndetse n'abandi batandukanye. Rudifu avuga ko APR FC itatangiye yambara umweru n'umukara, aho bisobanura neza uko byagenze kugira ngo ihabwe ayo mabara. Birashoboka yuko waba utarubizi,
ariko ndagira ngo nkumare amatsiko. Mu magambo yiwe yagize ati nk'abantu twavuye Burundi twiyumvagamo Vitaro FC kandi yambaraga move n'umweru. Ati umunsi umwe perezida wa Rwanda FC Katarebe nibwo yagiye mu nama ari kumwe na Kazura, abari inshuti cyane. Kazura yakiraga muri Interstar aho yambaraga umukara n'umweru. Ati nuko byarangiye twambaye umukara n'umweru kugeza n'uyu munsi. Atari ku bundi yari move n'umweru. Mu 1996 nibwo APR Football Club yitabiriye shampiyona ku nshuro ya mbere iboneraho no kuyegukana. Rudif avuga ko ishyaka bakinanaga ari ryo mu by'ukuri ryabafashaga kugera kuri ibyo byose ndetse rigatuma banatwara igikombe. Ati shampiyona ya mbere twakinnye twarayitwaye nta mikino twari dufite kubera ko twaravugaga ngo tuvuye mu ishyamba kandi abandi babagaho ubuzima bwiza ariko twe bwari bwa bundi bwa gisirikare. Icyatumye dutwara igikombe rero ni ishyaka kuko twifuzaga kubereka ko natwe dushoboye. Ubwo ikipe yashingwaga kandi yatangiranye n'abasivile batatu bari abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Icyakora bamwe mu bakinnyi basanzwe bari mu ba mbere bagiye muri ikipe barimo Shimimana Eric, Julien Ndagano, Nkuzingoma Ramadani ndetse n'abandi. Rudif avuga ko nk'abakinnyi hari agahimbaza musiki bahabwaga kiyongeraga ku mushahara usanzwe wa gisirikare. Ati hari akantu kitwaga prime kiyongeraga ku mushahara wawe. Ati gusa abasivili bo bari bafite amasezerano yabo. Mu by'ukuri uyu mugabo usigaye ari umwe mu batoza ba Intare FC avuga ko kuba APR Football Club itwara neza ibifashwamo n'ubuyobozi bwiza bwegera abakinnyi, ubushake ndetse n'amateka y'ikipe yo kudatinya buri wese. Mu myaka 32 imaze ishinzwe, APR Football Club yegukanye igikombe cya shampiyona inshuro 23 arizo mu 1995, 96, 99, mu bihumbi 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ndetse na 2025. Mu by'ukuri yegukanye n'igikombe cy'amahoro inshuro zigeze kuri 14, aho yacyegukanye mu mwaka wa 1994, ikacyegukana 96, 99, mu bihumbi 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 na 2025 ari nacyo gikombe cya shampiyona giheruka gukenwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ikipe ifite Sekafa Kagame Cup ya 2004, 2007 na 2010. Mu by'ukuri ntabwo nashidikanya kuvuga ko iyi kipe rwose ari ikipe idasanzwe by'umwihariko hano ku mugabane wa Afurika bitewe n'amateka yemereye imaze kubaka. Ndagushimiye ko wakomeje kubana nanjye. Niba uri umukunzi w'ikipe ya APR Football Club kanda like ubundi usangize n'iyi video igere ku bandi bantu bose kugira ngo babashe kumenya ubuzima ndetse n'amateka y'ikipe ya APR Football Club. Niba kandi uri n'umukunzi wa Rayon Sport ushobora kuyisangiza abandi bantu bityo ukabonera kugiraho ibyo uvuga by'umwihariko nk'umukeba, dore ko icyo tuba twifuza ni uguhora dutongana by'umwihariko mu makipe kugira ngo umupira wacu urusheho kuryoha, kuko buryo udafite uwo bahatana akenshi asanga yikina, rero ugasanga ntabwo ari byiza. Tugomba kugira ishyaka ryiza ryo guhatana ariko nta rwango rurimo, kuko umupira ni fair play. Tuba tugomba gutsinda, tugatsindwa, tugatsinda ndetse tukananganya kugira ngo dukomeze twishime ndetse tubeho neza twishimiye umupira wacu nk'abanyarwanda muri rusange. Ndagushimiye kuba wabanye nanjye. Iyi yari Press TV, twongere duhurire mu bindi biganiro byacu bitandukanye biraza kuba bikugeraho mu masaha ari imbere.